Salimia jirani yako, mwambie karibu katika uwepo wa Bwana. Ambia jirani yako karibu katika uwepo wa Bwana. Mathayo 12:29 Biblia inasema hivi: ama awezaje mtu kuingia katika nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Ndipo atakapoiteka nyumba yake. Amen. Tunaongeza andiko, kitabu cha Waamuzi 15, Waamuzi 15:9-11. Basi Wafilisti wakapanda wakapiga kambi yao kati ya Yuda, wakajieneza katika Lehi. Watu wa Yuda wakasema, mbona mnakuja kupigana nasi? Wakasema, tumepanda ili kumfunga Samsoni, kumtenda yeye kama alivyotutenda sisi. Ndipo watu 3,000 wa Yuda wakatelemuka hata ule ufa wa jabali la Etamu, wakamwambia Samsoni, je, haujui ya kwamba Wafilisti wanatawala? Ni nini hii basi uliotutenda? Akawaambia, kadiri ile walivyonitenda mimi ndivyo niliwatenda wao. Mwanzo 17:11-12. Tunasoma katika jina la Yesu. Yusufu akawaikalisha baba yake na ndugu zake na kuwapa milki katika nchi ya Misri, katika pahali pazuri pa nchi, katika nchi ya Ramsesi, basi Farao alivyoamuru, kama vile Farao alivyoamuru. Na Yusufu akawakulisha baba yake na ndugu zake na nyumba yote ya baba yake wakadiri ya hesabu ya watoto wao. Amen. Weka mkono wako kwenye moyo, utaomba hivi, useme, Baba sema nami. Anza mwambie tu Baba, hata dakika 2 sema nami. Usinipite Baba, usinipite Yesu, usinipite Baba, usinipite Yesu, kama analivyokuja kwako nami usinipite, kama analivyokuja kwako nami usinipite. Ninamimina moyo wangu kwako Baba, ninamimina moyo wangu kwako Baba. Les porteurs d'étoiles de la famille. Sous-titre yangu, 3 grandes erreurs de Samson. Wanaopeleka nyota ya familia. 2 points. Makosa 3 kubwa ya Samsoni. Wanaopeleka nyota ya familia. Makosa 3 kubwa ya Samsoni. Wapendwa katika Bwana, kila mtu mwenye iko hapa ametoka ndani ya familia. Lakini Mungu aliyefanya familia ameifanya kwa namna, kila familia ndani yake Mungu ameweka watu wanaopeleka nyota ndani ya familia ile. Watu wanaopeleka nuru katika familia ile. Kitabu cha Mathayo 12:29 Biblia inasema hivi. Yesu ndiye anasema, ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu
na kuviteka vyombo vyake. Aenjo mtu anaweza ingia mwa mtu mwingine, kisha aingie mwele nyumba, aanze sema munifungie TV, munipe hiki na hiki na hiki na hiki, lakini bila kukamata kwa pomba wa mwele nyumba, mwenye nguvu wa mwele nyumba na kumfunga. Yesu anasema akiresiri kumfunga ule mwenye nguvu mwa ile nyumba, inao maana kusema kwamba na vitu vyote atavipeleka. Inao maana kusema kwamba Yesu anaanza kutuonesha kama katika kila familia kuna watu wanaoitwa wenye nguvu, na wale watu wenye nguvu ndio watu ambao tunasema tena watu wanaopeleka nyota ya familia. Kitabu cha Waamuzi 15:9 hadi 13, lakini mimi nimesoma tu 9 hadi 11. Basi Wafilisti wakapanda wakapiga kambi yao katika Yuda, wakajieneza katika Lei. Watu wa Yuda wakasema, mbona mmekuja kupigana nasi? Wakasema, tumepanda ili kumfunga Samsoni, kumtenda yeye kama alivyotutenda sisi. Ndipo watu 3,000, sema watu 3,000, sema watu 3,000 wa Yuda wakashuka kwenda kumtafuta Samsoni. Angalia, Wafilisti wanakuja katika Israeli, na sawa wanakuja katika Israeli banakuta kunzi. Biblia inatudetermine nombre 3,000 personnes. Mpaka ile 3,000 personnes inauliza Wafilisti, munakia fa nini? Wafilisti wanawambia kwamba hatuna probleme na nyie 3,000 personnes, munyi wote hamuna mwenye tuko tunatafuta. Tuko na beso ya mtu mmoja katikati yenu mwenye anaitwa Samson. Pour dire que atele 3,000 personnes haiekivaluare na mtu mmoja mwenye anaitwa Samson. Manake nyi 3,000 wenye mko pale hatuna na nyi kazi, me tuko na beso na mtu mmoja katikati yenu anaitwa Samson. Kwa kadiri Wafilisti walivyokuwa na Wayuda walikuwa na woga sana, wakasema ya kwamba munataka Samsoni tuwapatie? Ase ndiyo, mtupatie Samsoni. Wakasema muache maraba, musife vita na shi, muache twende tubaletee Samsoni, mtuache yako maneno. Ina maana kusema kwamba Israeli tukikamata kama familia na ni jamaa ya mtu mmoja anaitwa Yakobo, ndio Israeli. Mwa ile jamaa mulikuwa mtu mmoja ile wakati aliyepeleka nyota ya ile familia anaitwa Samsoni. Na Wafilisti kama adui wao hakukuwa na shida na watu yote, hakukuwa na shida na ile 3,000 personnes, me alikuwa na shida na mtu mmoja. Wakajua ya kwamba huyu mmoja tukimweza hapa wengine wote wameshindwa. Isije kama mtu ananisikia. Ina maana kusema ya kwamba ndani ya kila familia pana wale watu wanaopeleka nyota za familia. Mwa ile wakati aliyepeleka nyota ya familia yake anaitwa Samsoni. Tumesoma pia kitabu cha Mwanzo 47:11 hadi 12. Biblia inasema hivi ya kwamba Yusufu akawaikalisha baba yake na ndugu zake, akawapa kutawala katika nchi ya Misri na katika mahali pazuri katika nchi ya Ramsesi, kama Farao alivyoamuru. Yusufu akawalisha baba yake na ndugu zake wote kadiri ya hesabu ya watoto wao. Yusufu ni mtu mmoja, lakini anazaliwa mjamaa ya mtu anayeitwa Yakobo. Na mle mjamaa Yakobo, siku moja huyu mtoto anaona ndoto, anaambia babake, baba mimi nalota. Babake akamwambia, unalota nini? Mimi nalota nyota 11 biko vinainamia nyota yangu, lakini pamoja na jua na mwezi. Babake akamwambia hivi, maana yake unataka sema kama mie na mama yako na ndugu yako 11 siku moja tutakuinamia? Mtoto akanyamaza kimya. Zile ndoto zikaendelea, kaona ndoto ya miganda,
vile vile miganda 11 inamuinamia. Huyu mtoto akachukiliwa na ndugu zake sababu ya zile ndoto. Mwisho walifika wakamuuzisha, akaenda nchi ya Misri. Lakini mwenye waliuzishaka, kumbe mwenye alikuwa anapeleka nyota ya familia na habana habari. Sababu ya hiyo njaa ikaingia katika nchi ya Kanani kwenye walikuwa wanakaa Yakobo. Yusufu Misri kwenye alikuwa, Biblia inasema Mungu akakumbuka nchi ya Misri kupitia hekima ya Yusufu aliyetafsiri ndoto ya Farao. Yusufu bakamtosha mgereza akawa mtu mkubwa. Lakini Yusufu anakuwa mtu mkubwa, siku moja anaona bandugu yake wanakia tafuta chakula Misri. Anabaangalia anasema, ba grand frere hapa, unajua mtu mwenye amebadilika juu ya maisha unaweza msahau, maskini anabakia vile vile. Ba grand frere yake walimsahau juu Yusufu alikuwa alishanenepa, anafanana maisha. Na abakuwa na jimagine kama Yusufu mwenye waliuzishaka wanaweza mkuta maisha mzuri. Inawezekana kama alitafuta mfananisha, lakini akasema hapana, ule petit tulimuuzishaka na kuwa mtumwa mwa nchi wala shakufa. Lakini sasa Yusufu akawajua. Mwisho Yusufu akasema, mwende munitie baba na mama na nyiba ndugu yangu, kila mtu akuye. Bale bandugu yake 11 bote walikuwa walishakuwa na wanamke na watoto yao. Yusufu akasema hivi, mkuye kule kwenye mko njala, mkuye huku kwenye niko muishi fasi ya mzuri. Yusufu akaenda akamwambia Farao. Farao akamwambia, chagulia hapo fasi ya mzuri. Walikuwa wafugaji, akawapatia fasi moja panaitwa Ramses, muka province kama kanaitwa Goshen. Kulikuwa maji mengi, lakini pia na kulikuwa watu walikuwa nafuga sana pale. Israeli wakaishi pale, na Biblia inasema Yusufu akakulisha baba yake na mama yake na bandugu yao na vitu vyao vyote wenye walikuwa navyo. Inayo maana kusema ya kwamba tunaweza zaliwa jamaa moya, lakini hatupeleke kitu kimoya kiroho. Inawezekana uwe mrembo kimwili kuliko mimi na tuko jamaa moya, lakini kienye mimi napeleka rohoni ni kia nguvu kushinda urembo wako. Inawezekana uwe jitu kunishinda, lakini kienye mimi napeleka rohoni njo kienye kitapeleka ile familia kesho. Maana kila familia ina watu wenye wanaitwaka watu wanaobeba nyota ya familia. Bwana asifiwe sana. Hawa watu ambao nimewaita kama nyota ya familia ndani ya somo yangu ni mtu yeyote mwenye iko na neema special ndani ya familia yake yenye wengine hawakupataka. Ni mtu mwenye iko na neema yenye hakuna mwingine iko nayo ndani ya familia, na ile neema inakuwa mlango kwake lakini pia na kwa wengine wote. Bwana asifiwe sana. Makosa 3 kubwa ya Samsoni. Wapendwa katika Bwana, Samsoni amezaliwa mwakati yenye Israeli biko mugiza, na mwa ile wakati yenye Israeli biko mugiza juu ya mateso walikuwa ndani. Samsoni wazazi yake wanampanga neno Samsoni. Maana ya neno Samsoni maana yake jua ya kidogo. Ina maana ni mtoto mwenye alikia angaza mugiza yenye ilikuwa inasumbua familia yake, na mbingu ziliipanga na wazazi wakampa ile jina wakijua ya kwamba huyu moya anaweza kiafanya familia yetu itoke mwali yenye iko ndani. Biblia inasema ya kwamba Samsoni akaanza komala, neema ya Mungu ikaanza tembea na Samsoni. Wapendwa katika Bwana, kosa ya kwanza ya Samsoni ni hii katika somo yangu. Samsoni alisahau role yenye Mungu alimpatia kucheza ndani ya familia. L'ignorance du rôle que Dieu lui a donné dans sa famille. Samsoni alisahau kabisa. Wapendwa katika Bwana, Samsoni kama nyota ya familia, Samsoni kama nuru iliyokuja kuangazia taifa lake,
Samsoni aliyekuwa kama njia ya Mungu kusaidia ndugu zake, kusaidia familia yake, kitu kimoja alisahau ya kwamba yeye njoo mwenye matumaini ya wengine ingeliwekwako. Yeye njoo mwenye alikuwa njia ya Mungu juu ya familia yake. Samsoni alisahau kabisa. Wapendwa katika Bwana, na sababu ya hii familia ilipata shida na ilipata magumu, maana kuna mtu mwenye Mungu alipatia neema, lakini ule mtu hakujua kama iko na neema, akaichezesha. Kitu natakiwa kujiuliza, juu ya nini mie tunjo mwenye niko na hii neema mfamilia yangu? Kila unapokuwa ndani ya familia, uko na particularite yenye Mungu alikupatia yenye mwingine hana. Jiulize, juu ya nini mie tunjo mwenye niko na hii kipawa katikati ya watu wote hapa? Juu ya nini mie tunjo mwenye Mungu anaweza kuwa amepatia kazi mwa hii familia yangu? Juu ya nini mie tunjo mwenye niko kama mimi nafanyikiwa mwa hii familia yangu? Eske Mungu aliifanya parazar? Kila kenye Mungu atafanya na weye, anza elewa ya kwamba Mungu akifanye kwa bure, Mungu ana malengo kenye anakupatia kiwe faida kwako na kiwe faida kwa watu wengine walio nyuma yako. Wababa wengi ndani ya mafamilia waliua familia zao, wakasahau ya kwamba kuna neema yenye Mungu aliwapatia. Ni wao ndio walikuwa mlango ya jamaa kufanyikiwa, walikuwa mlango ya watoto kusoma, mlango ya avenir ya watoto. Bapapa wengi waliignore ile role yabo, na ilifanya banaingia mu maisha ya uchafu, na mwisho waliposhindwa, familia ilishindwa. Mimi nataka niambie Samsoni umwa mwenye iko hapa ya kwamba kushindwa yako haiko kushindwa yako tu. Nyuma ya kushindwa yako kuko watu, na watu wanashindwa. Nyuma ya kushindwa yako kuko watu, na watu wanashindwa. Mama umoa mwenye iko hapa, nataka nikwambia kwamba we ukishindwa mu maisha, kuko watu wenye hawatasomaka tena. Mimi nataka nikwambia kwamba we ukishindwa maisha, kuna watu wengine wenye avenir yao inaingia mugiza. Kuna watu wenye wewe ukishindwa maisha yao ya kesho inakuwa incertain. C'est pourquoi somo hii inaapele kila mtu ku responsabilité, kujua ya kwamba Mungu hakuniweka mwa hii familia kwa bure. Juu ya nini mie njoo ningali mzima? Juu ya nini mie njoo mwenye ningaliki leo? Kuna responsabilite yenye Mungu ameweka nyuma ya mgongo yangu, na nikishindwa nashindwisha wengine. Isikie mtu kuna nisikia hapa. Baba, kuko watoto wenye habataenda ku universite kama unashindwa. Kuko watoto wenye avenir yao itakuwa incertain kama wewe unashindwa. Niko natambia mtu moya, Mungu alikujalia neema unaenda Ulaya katikati ya jamaa yako. Juu ya nini wewe tu njoo uliendaka kule? Usifikirie ni kwa bure. Kuna kazi yenye Mungu alikupatia kufanya, iwe juu ya familia yako, iwe hata juu ya mwili wa Kristo. Wewe ukishindwa, nyuma yako maelfu ya watu watashindwa. Esikie mtu kuna nisikia mzuri? Wapendwa katika Bwana, kuko watu wenye habana droit ya erreur ndani ya maisha yao. Habana droit ya erreur ndani ya maisha yao, sababu erreur yako inaweza coûter de multitude. Bwana asifiwe sana. Waliobeba nyota ya familia, ikijo kenye Samsoni alisahau ya kwamba neema yenye Mungu alimpatia ya utofauti mfamilia yake ilikuwa ni nguvu ya familia mzima. Bwana asifiwe sana. Pastor, mchungaji wa intercessor, eske mnaweza jiuliza pourquoi nyinyi tu ndio Mungu alichagula mwa hii wakati? Pastor, bona eske ulishajiuliza pourquoi wewe tu ndio Mungu mwenye alichagula mwa hii wakati? Eske ulishakajiuliza na wewe pale vile kwenye uko, juu ya nini tu wewe ndio Mungu alichagula mwa hii wakati? Kuna nyota yenye unapeleka ya taifa yenye hauna droit ya kucheza nayo. Sababu gani? Kushindwa yako, maelfu ya watu wanashindwa nyuma. Inawezekana Mungu alikuruhusu uokoke mbele,
juu wewe uko intercessor wa jamaa yako. Inawezekana role yenye Mungu alikupatia mfamilia yako njoo yenye wajua. Na inawezekana ukilamuka leo familia yako yote itageuka na vitu vitashange. Sababu gani? Samsoni umo alilamuka. Inawezekana maombi yako njoo inakosa. Mtu mmoja fulani ni mtumishi wa Mungu. Siku moja nasikia ushuhuda yake, anasema hivi ya kwamba aseme, baba, tulizaliwa mjamaa masikini sana. Na sasa tulizaliwa mjamaa masikini sana. Aseme mama alikuwa nakatiana makuni kusudi tupate kukula na tupate chakula. Baba alikuwa anabeba mzigo kusudi tupate chakula. Lakini na jamaa yangu ilizama mumasikini ya ajabu na bupagani. Siku moja nikapata neema ya kuokoka. Nilipopata neema ya kuokoka, nikaikala siku moja chini, niko maombi, niko nalia juu ya maisha, niko nalia juu ya maisha. Mungu akaniambia hivi ya kwamba, eske unaweza yua juu ya nini wetu njoo mimi natosha katikati ya wapagani, mimi nakuokoa. Mimi nakuokoa njoo wewe unataka geuka muombaji wa hii familia. Maombi yako itabadilisha mazingira ya hii familia. Ule mtu alianza maombi, anaomba leo 3 jours, une semaine, 2 semaines, 1 mois, iko analia, anambia Mungu familia yangu, Mungu familia yangu, leta wokovu ndani, leta wokovu ndani, bariki maisha ya watu. Kwa bahati mkubwa wake mwa alikuwa na maakili, lakini hana wa kumsomesha. Jirani mmoja akamsomesha, akaenda ma distinction, akangua anamaliza masomo, Ule mwenye alimaliza masomo, bakamfanya mkuu wa msosiete moya kubwa sana. Walipomfanya mkuu wa msosiete, naye akakokota wengine, jamaa sura ikabadilika, bote alibauzia manyumba, bote maisha ikabadilika. Mungu akamwambia, njoo yenye nilikuitiaka hivi. Unajua juu ya nini Mungu alikuokoa? Mungu inawezekana amekuokoa njoo intercessor wa ile jamaa. Inawezekana Mungu amekuokoa wewe njoo pastor wa ile jamaa. Papa, wewe ndio unatakiwa kuhubiri watoto yako, kuhubiri jamaa yako, ili jamaa yako ipate kuathirika na kumjua Mungu. Inawezekana wewe ndio pastor wa ile jamaa na huna habari. Shida ya Samsoni ni nini? Alijisahau yeye ni nani. Alijisahau yeye ni nani. Wapendwa katika Bwana, kujisahau wewe ni nani itakuletea shida, na ile shida haitakuwa yako tu peke, itakuwa ya familia mzima. Wapendwa katika Bwana, naweza shangaa mwa ile jamaa yenye unatokea mo na wewe uko na blagi na maisha, Kuna watu wengine hataki maisha kwenye Mungu amekusimamisha na kwenye unatokea. Hauna droit ya kublage, sababu unajua kwamba sina mbele, sina nyuma. Mungu akinifungulia kamlango nikachunge, sababu njoo mwanzo njoo mwisho. Kuna watu wengine wenye wakisahau kwenye walitokea, nayo pia ni magumu ndani ya maisha yao, watashindwa. Na kushindwa yako, kuna watu wenye wanashindwa nyuma yako. Isijue kama ineno iko nagusa maisha ya mtu. Bwana asifiwe sana. Samsoni aliinyore role kubwa yenye Mungu alimpatia. Mimi nakumbuka jana niko naomba ma 15 passé, mimi nafungula telefone na papa Kefa akakia kanambia, kuko dado moyo iko nakusemesha, ulimpatia rendezvous tamwombea leo. Basi nikaanza muombea. Kaombe muingize mbiro wangu nimuombee. Nikaanza ombea yule dada. Lakini kenye kiliatiria tension yangu mu maombi ndio hiki. Sasa niko namuombea, mapepo wanamwangusha chini, na wako wanasema, huyu tuko tunampiga hii vita juu yeye ndio nuru mjamaa yake. Tulishamfungia milango juu yeye, mlango ikifunguliwa jamaa yake yote inapona. Sasa huyu ndio fungulo, yafaa tumfunge. Wale watu wako ndani ya mafamilia ni mtu mwenye akifunguliwa wengine wanafunguliwa, akibarikiwa wengine wanabarikiwa. Na hata ndani ya kanisa kuna wale watu ambao ni njia ya Mungu, neema ya Mungu ikiwa juu yake na juu yao, na itatembea juu ya watu wengine. Mimi sijui kama mtu kuna nisikia. Bwana asifiwe sana. Kwa watu wengine hauna droit. Papa mwenye uko hapa, mbele ya kuingia muavantiri, angalia ule utoto wenye uko udogo nyuma yako. Angalia ule utoto wenye uko nyuma yako, ule utoto uko nyuma yako. Ukishindwa leo, ule utoto
butalomba mbarabara na bunge lomba mbarabara. Mama mwenye uko hapa mbele ya kuingia mazile avantire zenye uko ningia, siko ningia mu avantire unasema uko wakiana. Juu ya simple passion ya mwili ya Samsoni, alisakrifie familia mzima na inchi mzima juu ya ajifurahishe na Delila miniti 5 miniti 10, meakujua ya kwamba nyuma yake familia mzima inataka angamia, familia mzima inataka teseka. Misijue kama mtu kuna nielewa. Misijue kama mtu ananielewa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Niongee na Yusufu mwenye iko hapa. Nimwambia kwamba Yusufu mwenye uko hapa, destiny ya jamaa yako iko nyuma ya mgongo yako. Yusufu, usianguke kwa Potifa. Ukianguka jamaa yako batalia, batateseka. Yusufu mwenye iko hapa, jipe nguvu, simama tena, usianguke ndani ya dhambi. Haijalishi majaribu, haijalishi nini uko nakutana nayo, simama tena ndani ya Mungu, ukijua ya kwamba maombi yangu, magoti yangu kuko yenye itafanya juu ya watoto yangu, utakatifu wangu, sadaka zangu kuko yenye zitafanya ndani ya uzao wangu. Kuna vile vitafanya ndani ya uzao wangu. Esikie mtu ananielewa hapa mzuri? Bwana asifiwe. Jambo ya pili yenye Samsoni alisahabu. Kitu ya kwanza mimi nasema alisahabu role yenye Mungu alimpatiaka mjamaa. Mimi nataka ambia mtu moja, usisahabu role Mungu alipatia mwele jamaa. Inawezekana wewe ndio mlango mwele jamaa. Inawezekana wewe ndio muombaji wale jamaa. Inawezekana maombi yako ndio ingaliki natuma bale watoto wanaishi. Inawezekana kutafuta yako Mungu usiku na mchana ndio ingaliki natuma ile familia inasimama. Haijalishi nini, kaza tena. Atonge lifunjika moyo juu ya wewe peke, lakini angalia mzigo iko nyuma yako, uende tena. Unajua kuko kazi zingine zenye hata mateso iko mingi mkazi. Kuko bana wakiamu mkazi nasema ningaliki mwa hii kazi nione kama ndamaliza somesha Fisto, ningaliki mwa hii kazi nione kama ndamaliza somesha Emmanuel. Anawakia hapo. Kuna wazazi wenye wanatoka mu nyumba asubuhi, haiko juu usingisi lisha, busingisi ngali macho, busingisi nishia katikati ya njia. Mehana shua anaenda sababu anajua kwamba nikibakia mkitanda kuna watu wanaangamia nyuma yangu, kuna watu wanaangamia nyuma yangu. Iko oblige aende. Haiko wote wanaenda safari wanafurahia masafari, hapana. Safari za maavion, safari za modele yote ni za kwanza ku stress, lakini kwa wakati mwingine dunia haituachie shua. Unaangalia vyenye viko nyuma yako nasema niende tena. Niende tena. Mimi sijui kama mtu kunanisikia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Una baba wenye biko wanafanya hata kazi yenye wangelifanyia maisha. Kuko mama wenye biko wanafanya kazi wangelifanyia maisha. Me sana angalia mzigo iko nyuma yake, anajiuliza nifeni ni mbo heshima yangu na avenir ya watoto yangu ya hapi ya lazima. Mimi nataka mimi nipoteze heshima ya watoto yangu, nione kama kutakuwa katikati yao mtu mwenye atatoka mtu kesho. Mimi sijui kama mtu kunanisikia hapa. Samsoni, usisahau role Mungu alikupatia. Bwana asifiwe sana. Jambo ya pili Samsoni alisahabu. Samsoni alisahabu kitu kia pili, alisahabu identite spirituelle yake. Alisahabu yeye ni nani kiroho. Biblia inasema hivi ya kwamba mkitabu cha Waamuzi 13:3 hadi 5. Biblia inasema hivi, Juge 13:3 jusqu'à 5. Biblia inasema malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama wewe utasa hauzae, lakini utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanamume. Basi sasa jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo wala usile kitu chochote kilicho najisi, kwani tazama utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanamume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyu atakuwa mnaziri. Sema mnaziri. Atakuwa mnaziri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuwaokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Mimi nataka niongee na Samsoni moya. Kitu kia pili kikubwa kile Samsoni alisahabu kama nguvu alizokuwa nazo, ile neema aliyoipeleka ilikuwa na kitu kenye kiliichunga kinaitwa unaziri na mainterdit. Nataka ambia mtu moja, kila neema yenye Mungu atakupatia mu maisha yako, kila neema inakuwaka na keki naifunika na nguvu zake ni mainterdit zenye Mungu alikupatia. Mungu akaambia ule mama hivi, utachukua mimba, wewe peke kwa utachukua mimba, juu uzale ule mtoto. Kitu kitajifunza, usikunyake pombe
wala kileo, lakini pia na ule mtoto sota mzala ukiake mwambia, ni ujumbe tunakupatia uende ambie ule mtoto, uambiake ule mtoto ya kwamba yeye hata kuasa bajene wengine maisha yake itajaa mainterdit. Moja, hawezi hata nyolewaka wembe isipitake juu ya kichwa chake. Lakini unaposoma Biblia inakupatia habari za wanaziri. Kuna sheria nyingine ya wanaziri, asikusake maiti. Na sasa Samsoni alikuwa anafanya akienda vitani, ana nguvu za ajabu. Akisirika, Roho wa Mungu anashuka juu yake, anapasula simba, sakisi kitoto ya mbuzi, anepasula. Kitu kimoja kenye Samsoni alisahabu ya kwamba nyuma ya ile nguvu yake, nyuma ya ile neema kulikuwa siri. Sema kulikuwa siri. Sema kulikuwa siri. Sema kulikuwa siri. Na ile siri wanaita interdit. Sema interdit. Kila Mkristo mwenye atenda mbali na Mungu, maisha yake inakuwa na mainterdit. Maisha yako wakati yenye haina mainterdit, manake hakuna kwenye huko nenda na Mungu. Wapendwa katika Bwana, maisha ya wanaziri nguvu zake zinatoka mkuheshimia mainterdit. Nini njo Mungu alikukatazaka? Mungu alikupa kipawa ndugu, Mungu alikupatia kipawa, lakini kuko vinyotetika upoteze na uache. Ajalishi unavipenda, utaviacha juu ya Mungu, sababu kuna lazima usauvegarde Mungu ndani ya maisha yako. Samsoni alishindwa kuelewa ya kwamba maisha yake inakuwa kana mainterdit. Alishindwa elewa. Mimi nataka kuambia baba mwenye uko hapa, kutoka nje ya ndoa yako ni interdit. Mama mwenye uko hapa, kutoka nje ya ndoa yako ni interdit. Mimi nataka ambia ndugu mwenye uko hapa, kuiba ni interdit. Mimi nataka ambia mtu mmoja hapa, kulewa ni interdit. Mimi nataka ambia mtu mmoja hapa, buizi ni interdit, kwenda kuwafumu ni interdit. Maisha yako kama hautajua kama maisha ya Ukristo ni kufunguliwa kwa shetani, unaenda fungiwa kwa Yesu, utashindwa na maisha ya Ukristo. Maisha ya Mkristo ni mtu mwenye aishi saa mwenye kwa mulupango. Maana yake anaweza tembea mekuko fasi kwenye anayua, akishafika hapa hawezi tambuka. Sababu gani? Akitambuka anaanguka, akitambuka anaanguka. Maisha yako kama haina mipaka, kama haina mipaka, maisha yako utashindwa. Ona kisi leo unashindwa ndani ya maisha yako. Sababu gani? Hauna mipaka ndani ya maisha. Kila kitu kinakuya unafanya, kila kitu wanakuingiza ndani unaingia, kila zambi inakuya huko present. Badada wengi makanisa leo ni bakahaba bangufu. Usiwaone asubuhi makanisa, magharibi kaona kisi wanavala, utaregrete, utasema njoo mwenye tulikuwa naye mkanisa huyu wala ni mwingine. Inakuwa saa Yohane Mbatizaji aliulizaka se ni Yesu wala haiko Yesu wala tumungoe mwingine. Kuko badada ukakutana nao munjia, unajiulizaka ni yeye wala haiko yeye wala tumungoe mwingine. Kiangalia mavalio ya mkanisa na mavalio ya kule nje vitu tofauti. Wapendwa katika Bwana, tunabakia watoto ya Mungu tukiingia kanisani, tunabakia watoto ya Mungu tukienda nje, tunabakia watoto ya Mungu tukisafiri, tunabakia watoto ya Mungu tukibakia ndani ya mji. Tuingia hapo na tuko hapo, maisha yetu nguvu zake ni mainterdit. Acha ushindwe tu ku universite mwaka, je m'en fous. Atole profe kuna kuambia ujuane naye, njoo upande, mwambie profe ile unasema ni interdit, pale sitavuka. Pale sitavuka, ile ni interdit. Bwana asifiwe sana. Ukitaka tembea na Mungu kwa nguvu, anza elewa ya kwamba maisha ya watu wote wa nguvu kiroho na kimwili ni mainterdit njo inabachunga. Kuko vyenye tunaruhusiwa kufanya na kuko vyenye haturuhusiwe kufanya. Kuna mavazi tunaruhusiwa kuvala na mavazi yenye haturuhusiwe kuvala. Kuna vyenye tunaruhusiwa kukula na vyenye haturuhusiwe kukula. Kuna mafilme tunaruhusiwa kuangalia na kuko vyenye haturuhusiwe kuangalia. Kuna vyenye tunaruhusiwa kugusa na kuko vyenye haturuhusiwe kugusa. Maisha ya Ukristo, maisha ya watoto ya Mungu ni maisha ya mainterdit. Na ukitaka kutembea na Mungu, jua ya kwamba wanaziri abanyole wake, banaziri ni watu wenye wanakuwaka na mainterdit. Kama Samsoni alikuwa na interdit, walimwambia asinyole wake. We Mungu anakuambia usitokake mundoa yako. We Mungu anakuambia acha ulevi. We Mungu anakuambia acha wizi. We Mungu anakuambia usichonganishe wala kupanda chuki kati ya ndugu na ndugu. Maisha ya watoto ya Mungu ni maisha ya mainterdit. Sema mainterdit.
Sema mainterdit. Sema mainterdit. Bwana asifiwe sana. Leo tunafuga wa Kristo ndani ya nyumba ya Mungu. Muna wa Kristo benye abana mainterdit, ba laisser aller, laisser faire. Usikie madossier za wa Kristo mpaka unaangalia unajiuliza, haba balishajua hata Mungu limoya wala habayajuaka? Ni watakatifu samu yaingia mu vya franga. Mkiingia mu vya franga unajiuliza, njole mama mkanisa yetu tu huyu wala haiko le mama mkanisa yetu huyu? Wapendwa katika Bwana, nous devons bâtir notre citoyenneté chrétienne sur des valeurs. Kuko vitu vingine vyenye hatutakiwe kutambuka. Hata iwe wapi bakoma na kama ule mama hakuwake wa blage, ule papa haingiake mbia hivi. Biblia inasema ya kwamba Danieli walimutafuta mkorupsio wakamkosa, walimtafuta mzambi wakamkosa, mpaka wakasema tumuingilie basi mu vya Mungu wake vya maabudu paske huyu mtu anatusi. Fika kiwango yenye unatembea na Mungu mpaka benzako bana kutafuta mkazi munjia zote, bana kukuta ukwe munjia zambi, mpaka bopeke wanasema mama pasta anakuya. Au kuambia bakuite mama pasta wala papa pasta, lakini hali yako ya kuishi bana kupanga papa pasta, bana kupanga mama pasta. Sababu gani? Maisha yako inaishi inajaa mainterdit. Samsoni alisabuaka kama ni mnaziri. Siku moja anaenda na babake na mamake, banafika fasi moja anakuta simba. Biblia inasema roho wa Mungu akashuka juu yake, akapasule ile simba. Samsoni bakaenda. Saba lirudia, Samsoni akaenda angalia, akasema ile simba yenye nilichimba iko niliwake kwa wapi? Anende angalia, anakuta ndani mko mnatoka asali mkinywa. Samsoni akagusa or asali ni ya bien, memaiti itakuwa. Mimi nataka ambia mtu mmoja hivi, ile franga imetakupatia muzinifu ni asali, ukizini unagusa maiti. Samsoni mwenye uko hapa, shetani alimtegaka. Shetani alimtegaka. Na mimi nakwambia shetani hata kutegeaka zambi mbaya mubaya, hata kutegea vitu muasali. Samsoni ni mnaziri wa Mungu, anarudia anakutanana na simba ya maiti. Mnaziri apashe gusa maiti. Me probleme mu maiti muko asali. Me Samsoni alitakiwa kujua kwamba hii asali ataiko mu maiti ni interdit kwangu mie kugusa maiti. Siwezi igusa. Nataka ambia mtu moya, mwa ile shida yako shetani atakuletea ndani pesa za zambi, uanze jua kwamba ni asali yenye iko mu maiti. Hapana gusa hata kama ni asali. Shetani atakuletea asali mu maiti, anakuletea pesa za njia ya mbaya. Usiguse, bakia mtakatifu. Mungu anajua kwenye na kubeba. Watakatifu watarithi ufalme wa mbinguni. Watakatifu Mungu anatembea nayo. Ile vreni asali, me asali ya fasi ya fo, asali ya mumaiti. Ambia jirani yako, ule bwana wa watu ni asali yeko maiti. Ambia jirani yako, ule bwana wa watu ni asali yenye ko maiti. Ile vreni kuna bezwe na asali, me kwenye asali iko. Mie Samsoni siwezi gusa maiti ya simba, siwezi gusa maiti juu niko nini? Mina prefere nikunye chai ya mai kenikunye chai ya asali yenye natoka mu maiti, sababu mina huwa ushirika wangu na Mungu. Na prefere nisisikie utamu ya asali, na prefere njala iniue, lakini ushirika wangu na Mungu ni uchunge. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kosa ya tatu ya Samsoni. Kosa ya tatu kubwa ya Samsoni ni hii. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Samsoni aliambia mhukumu ya mwisho, hata ambia Mungu, basi Mungu ningeacha gramo misa Delila Mungu tu atamwambia hivi, Samsoni kuya hapa, Yusufu kuya hapa. Yusufu wewe ukoona gramo mibi ya Potifa ulifanyaka nilikimbiaka. Sana atasema Yusufu ni wa Ancien Testament, nionyeshe mtu mu Nouveau Testament. Mungu atamwambia Bwana Yesu kuya hapa. Hakuna siku ulikuwaka na mwanamke wa Samaria we peke kukisima mpaka ule mwanamke akaanza wasa anapata master. Ukamwambia ulikuwa na mwanamke
wanaume 5 na wa 6 mwenye uko naye hapa haiko wako. Manake mie usinikontemwa vile vyako. Samsoni atakosa vya kuambia Yesu. Sema mwenzako alikuwa celibatere, si ndio Jezi? Mimi alivukaka. Hakuna utambia Mungu. Erere ya 3 kubwa ya Samsoni. Samsoni nguvu zake zilitoka kwa Mungu, lakini hakukuwaka na muda ya kurudia mbele za Mungu kujirecharge. Samsoni hakukuwaka na muda ya kurudia mbele za Mungu kujirecharge. Unaposoma kitabu cha Waamuzi 14 mstari wa 5 hadi wa 6, Biblia inasema hivi: ndipo Samsoni na baba yake na mama yake wakatelemka Timna, wakakuta mashamba, na tazama walikutana na mwana simba akanguruma. Aona pa kusita, Roho wa Bwana akamjia kwa nguvu, naye akampasua kana kwamba amempasua mwana mbuzi. One, Samsoni anakutana na simba, lakini Biblia inasema hivi ya kwamba Samsoni anapasula simba. Anapasula simba sa mwana mbuzi, na Biblia inashuhudia kwamba sababu Roho wa Bwana alishuka juu yake. Samsoni halikuwa na sababu source ya nguvu zake. Alikuwa anafikiria kwamba ni kawaida. Kila akienda mkazi alikuwa anaona mkono wa Mungu, Roho wa Mungu anamshukia. Lakini shida ya Samsoni, nyuma ya kazi ya kukuwa nayo kama mtu anapungukiwaka, banarudiaka tena kusource, kwenda kukunya tena maji mpya, kwenda kupokea tena nguvu mpya, kusudi tena kesho ukuwe wa mpya. Njoo kitu kenye kilisumua Samsoni kile. Yesu alikiweza, maana unaposoma kitabu cha Marko sura 6 mstari wa 45, 46, Biblia inasema hivi kwamba mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande mashuani. Yesu analazimisha wanafunzi wapande mumashua, watangulie kwenda ngambo hata Betsaida, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Munisikilie 46, Marko 6:46. Hata alipokwisha kuagana nao, akaenda zake mlimani kuomba. Sema kuomba. Sema kuomba. Samsoni shida yenye limua, hakukuwa na kama kisha exploit yoyote ile, banarudiaka mbele ya Mungu aliyekupa nguvu akurecharge tena. Mbele ya mahubiri, nyuma ya mahubiri, banarudiaka tena mbele ya Mungu akurecharge tena. Mbele ya kila exploit yenye ulifanyikiwa ndani, ulienda mkazi ukafanyikiwa, ile neema ulioenda nayo ile siku, una haki urudie tena mbele za Mungu, mwambie mimi nahitaji tena unirecharge upya. Yesu yeye hapa anamaliza fanya muujiza, 5000 personnes banakula mikate 5 na samaki 2. Yesu anayua kama hii muujiza kwenye niliitosha nimepungukiwa. Biblia inasema akashurutisha makutano akamwambia mwende, akashurutisha wanafunzi akamwambia mwende, mimi naenda rudisha nguvu zenye zilipungukiwa, nimtafute Baba. Lakini shida ya Samsoni, yeye alikuwa anafanya maexploit, hana saa ya kurudia mbele za Mungu kumwambia Mungu nimepungukiwa, unipe nguvu tena. Mimi nataka ambia mtu mmoja ya kwamba siri ya maisha ya Ukristo na ya wanaziri na ya watu wenye wanapeleka nyota ya familia ni kurudia kila wakati mbele ya Mungu kumwambia Baba nimechoka, mimi nakio nipe tena nguvu. Baba nimepungukiwa, mimi nakio tena nipe nguvu. Baba jana niliona exploit, sitabakilia nianze angalia ma exploit. Jana nilikuwa wazire. Hapana, nyuma ya udire mimi narudia mbele ya Mungu kupiga magoti kumwambia Mungu mie sistahili, mie mtumwa wa bure, sistahili na sienee. Mimi nakia tena unieneze, mimi nakia tena unijenge upya. Na sababu ya hile Mungu utatoka tena mbele ya Mungu unajazwa, na kenye utafanya kesho yake kitakuwa kikubwa kuliko kia jana. Mafanikio ya kesho yatakuwa makubwa kuliko ya jana. Hii ndio ilikuwa siri kubwa ya maisha ya Yesu. Kila alipofanya kitu alirudia mbele za Mungu kumwambia Baba nimepungukiwa. Bwana asifiwe sana. Niliongelea makosa ya Samsoni, lakini niongelee tu kosa moja ya familia ya Samsoni. Kosa moja ya familia ya Samsoni yenye mimi naongelea saizi ni nini? Familia ya Samsoni waliona kama mtoto huyu nje kwa monuru kuliko bakwe wanamuombea. Sijawahi kuona siku yenye walikala chini biko wanaombea ule mtoto.
Mimi nataka ambia wazazi wenye wiko hapa, ukiona mtoto mwenye iko na nyota fulani ndani ya familia yako, kuwa na saa na siku za kumpigia magoti ili ile nyota isizimike. Aba watu wenye wanapeleka nyota ya kila familia ni watu wenye wanakuwaka na vita ya ajabu, wanakuwaka na mashambulizi ya ajabu. Shetani anabatafutaka, kuzimu inabatafuta ibamvute. Ni watu wenye wapashe tembea na maombi yao wao peke, lakini wanapasha tembea na ekipe nyuma yao ya intercession ya nguvu. Pale kwenye wanashindwia, ile ekipe inabasaidia. Usione pastor bona anashimama hapa, lakini niko na ekipe ya intercession yenye zaidi ya maombi yangu. Wanakesha juu yangu wakiniombea usiku na mchana. Sababu gani? Wanajua kwamba nguvu zangu mie njoo wao, mimi napita mbele. Mungu akinipitia nabo kule nyuma wanafaidika. Sasa kila mtu mwenye amekuwa nyota mjamaa yenu kwa njia yoyote, muwe na wakati ya kumwombea. Munayajani wanasemaka mwenye anasaidiaka jamaa na kufa mbio, c'est parce que yeye peke kwanza na alisahabu kujiombea. Parce que shetani apendake mtu mwenye analeta nuru kwenye giza iko, kwenye kuko maskini mwenye analeta utajiri, shetani hezi mpenda. Sasa ile uchawi ya familia na zile nguvu zinapiganaka naye. Sasa akienda na maombi yake yeye peke atashindwa, lakini nyie wote mkijiunga kumwombea na atembee na maombi yake na maombi ya kundi, ule mtu atafaidika na tenda mbali. Bwana alibariki neno lake. Amen. Weka mkono wako juu. Tutaomba kwa ajili ya wale wanaopeleka nyota za jamaa zetu. Utaomba juu ya watoto yako wote. Utaomba juu ya mume wako. Angalia hapa mkitabu cha Esther sura 4:15 hadi 17, utakuta habari za Esther. Esther mwele wakati alikuwa anapeleka nyota ya Israeli, banataka fariki, mtu mmoja anaitwa Amani anawainukia. Biblia neno la Mungu linasema kwamba Mordekai akienda ambia Esther tunamalizika. Nini yenye Esther aliambia Mordekai? Mwende mu maombi ya 3 jours muniombee mie Esther. Ile maombi ya 3 jours mtu asijiombe, muniombee mie mwenye mimi napeleka nyota yenu. Mie nikiangaza, nikipata kibali, nyinyi wengine wote mtakuwa mmepata kibali. Nikipata kibali mbele ya mfalme, mtakuwa mmepata kibali nyinyi wote. Mimi sijui kama mtu kunanisikia. Na habikwake vya kusikiliana wivu. Ukiona mtu ndio mwenye yuko na nyota mwenu, ule mtu muunge mkono, sababu akiangara na utaangara, akifanyikiwa na utafanyikiwa, akienda mbali na utaenda mbali. Mtu yeyote mwenye unaona na nyota anaweza kuwa mlango kwako mjamaa, wala ni rafiki wala ni nini, ule mtu usimpige vita. Ombea aye. Ombea aye. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Weka mkono wako juu, sema Baba,